bazamutse umusozi w'urupfu waryaga abantu nk'inyama. 1969 Vietnam, ishyamba rihisha urupfu muri buri mfuruka. Abayobozi b'ingabo muri Amerika bahitamo target, umusozi 937 utagira izina, uri kure. Muri strategy nta kamaro wari ufite kereka abasirikare bawurindaga. Aba Vietcong bubaka ibirindiro mu mpinga zabo, imyobo, inzira zo munsi y'ubutaka. Abasirikare ba Amerika babanje gukeka ko bazahafata biboroheye. Batangira kuzamuka, imvura ihinduka amaraso, amasasa amanura amashami y'ibiti, mortsi zitigisa ubutaka. Buri ntambwe batera ibatwara ubuzima. Abasirikare basobanura ngo ni nko kwinjira mu mashini isya. Barazamuka, baragwa, barazamuka nanone. Mu minsi 10 nta na santimetero bafata. Mu gitondo kimwe bagera ku gasongero, bagera ku nsinzi ku kihe kiguzi. Iminsi irashira, barigendera, barawusiga. Amajana yarapfuye ku musozi udafite icyo uvuze. Iyi yari tragedy yo kuri Hamburger Hill.